heboh bener dah teman-teman. Tadi penasaran kan? Ya udah nih lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, lagi jalan-jalan sore nih teman-teman di mari sembari nyari ondel-ondel. Pemandangan di sini cakep bener dah ya teman-teman. Adem bener lagi dah. No, baru diomongin ada ondel-ondel seberang sana pakai baju pink. Iya. Ya udah, kita mesti kudu puter balik nih di mari ya teman-teman ya. Kita mau samperin aja dah nih ondel-ondelnya. Ngapain nih? Ondel-ondelnya perasaan tadi Ayu ngeliat dia celingak-celinguk dah di pinggir jalan dah kayak orang keder. Yaudah kita samperin aja ya teman-teman ya. Ondel-ondelnya ya kita tanyain ngapain sih di pinggir jalan ya. So dia no. Nah bentar lagi dah ini ya. Tar dulu dah. Kayaknya kenal dah no. Oh no mah abang bedul. Iya abang bedul. Bang bedul. Oi bang. Hai Jamile. Iya. Kebetulan bener nih. Tadi ngeliat geng motor kagak lewat sini nih. Motor kagak bang. Iya. Kenapa bang? Aye kesel banget dah. Kenapa bang? Wah, Aye tadi hampir ketabrak kok. Ya ampun bener-bener. Iya. Terus abang gimana? Kagak apa-apa kan? Kagak kenapa-napa sih, cuma kena anginnya doang. Kena angin bang. Lah iya. Cuman kan rambut Aye habis dari salon. Lah iya ini perawatan rambut mana mahal bener lagi. Iya rambut Aye kena anginnya rontok. Aye kesel banget bener. Iya ya ampun Aye kan jadi malu nih. Po lihat aja nih rambut Aye nih. Aye malu tapi nih tuh. Waduh. Udah sebentar lagi ya. Ya udah dah ya bang. Mudah-mudahan cepet ketemu ya geng motornya. Kagak mau bantuin Aye. Ini ogah dah.